Сәлем дуслар, Татарча подкаст милли һәм файдалы чираттагы серияны сүлек салдыру һәм хижама дигән борынгы традицияләргә багышлыйбыз. Бу турыда без Гөлзирә белән сөйләшәбез. Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер Халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше. Сәлам дуслар. Без бүген хиджама, сүлек салу турында сөйләшәбез. Сүлек салуда, хиджамада безнең элеккеге әби-бабайларда булган, безнең инде бу бик борынгыдан килгән бер дәвалану чарасы, алымы дип әйтәсем килә. Ләкин ул соңгы заманнарда ничектер, белмим, бәлки тыелган булганмы, бәлки аның белгечләре булмаган микән. Менә соңгы ничә ел дип әйтәсем килә. Соңгы бер 10-15 еллар инде бу сүлек салдыру, хиджама темасы бик актуаль. Соңгы елларда бигрәк тә хәзер мин үзем инде хиджама һәм сүлек салдыруны үзем гомумән Казанга кайткан саен гел ясатам. Куйдырам сүлекләрне дә, чөнки чынлап та аның файдасы зур. Һәм үзем дә узган җәй көне үзем дә шушы хиджама һәм сүлек кую буенча курслар үттем. Һәм үзем дә моны хәзер куям, хиджама да ясыйм, ләкин үземнең якыннарыма гына әлегә. Менә бу хиджамада сүлек салдыру да безнең бик элек-электән әби-бабайларыбыз аны чынлап та кулланган. Әби-бабайларыбыз моны белгән. Бу хиджама дип аталмаган инде ул вакытта, кан чыгару дип аталган микән. Начар канны чыгару дип ишеткәнем бар инде. Менә ул начар кан нәрсә дигән сүз икән инде. Гомумән аның менә тәэсирләре нинди була? Ничә тапкыр эшлиләр аны, нәрсәгә кирәк була ул? Моны һәр кеше инде белгечләр белән киңәшләшергә тиеш, әлбәттә, моны эшләткәнче. Шулай ук моның профилактика өчен дә эшләтеп була, ләкин белгечләр белән моны эшләүче кешеләргә барып, белгечләр белән киңәшләшергә, сезнең, мәсәлән, һәр кешенең битендә үзенең ниндидер диагнозы бар, үзенең ниндидер авырулары бар, ниндидер шул авыруларына карап теге, менә мин хәзер хиджама ясатам, сүлек куйдырам әле дип, аны эшләргә киңәш итмим. Белгечләр белән киңәшләшергә кирәк бу процедураларны эшләгәнче. Бу хиджаманы профилактика рәвешендә дә эшләтергә мөмкин, ясатырга мөмкин. Мәсәлән, анда айга бер тапкыр дип әйтим инде, елга бер тапкырмы. Бу иммунитетны бик ныгыта безнең, кемнең канны чистарта, кан йөришен яхшырта, шулай гемоглобинга да бик файдасы бар. Баш авыруларын дәвалый, кәефне күтәрә, тагын тромбларны киметә инде һәм менә шу холестеринга да файдасы, холестериновый шушы бляшкаларны да эретергә файдасы бар. Төрле вируслардан бик нык файдасы бик күп. Хиджама хәзер бик популяр безнең Татарстанда да, хәтта мин монда Европада да таптым хиджама ясаучыларны. Шушы хиджама ясаган кешеләр, алар сүлек белән дә гадәттә шөгыльләнәләр, сүлекне дә куялар. Сүлек шулай ук элек-электән килгән, пәйгамбәрләребез заманыннан ук килә. Ул сүлекләр елгада йөзеп йөри торган сүлекләрне кулланмыйлар әлбәттә. Анда үзенең махсус медицина сүлекләре кулланыла. Һәм сүлекләр шулай ук бик файдалы. Аның файдасы менә шул сүлекнең төкерегендә инде. Шушы төкерегендә аның 150-гә якын биологик актив матдә бар. Һәм бу шулай ук кешенең иммунитетын ныгыта, ялкынсынуга каршы торырга булыша. Шулай ук атеросклероз, баш авыртулары, төрле буыннар авыртканда бик файдалы. Сүлек турында шулай ук бик күп сөйләргә мөмкин. Сүлек төкереге составында гирудин дигән матдә бар. Һәм менә шушы гирудин кешене кан уешудан дәвалый, һәм шушы яңа тромблар уешуга тоткарлык ясый. Кара кан тамырының киңәюен дәвалауда булышлык итә.
Şulay uq sülük yardımında direkt hareket aparatı ağrıların, boğun sızlauların, revmatizm, revmatoid artritların davalauda bik yaxşı netije ala kişiler, baş ağrıtulары, migren, türlü uykusuzluk, şulay uq nevrologiya ağrılarında da kullanıla bu sülük kuyu bik нык fayda bere. Şulay uq tiri ağrıların davalarga da sülük bik нык yardımga kile. Şulay uq mesela endokrin sistema ağrıları uňuşly davalarga yardym ete. Şulay ginekologiyada da bik yaş kullanılan sülükler. Onun sülük kuyunun tagın bir tapar eýtip gitesin kile. Onun yaramagan ýoklary da bar. Onu elbette indi bilgiçler bilen kiňeşigiz. Her kişinin özüniň öz diagnozy, öz awurtulary tagın bir tapar gabatlap gitem. Bu indidir. Men kuydurup garym äle, menen bütün kişi kuydura bit, sülük kuydurup garym. Bütün kişi hijama ýasata, hazır bik modny prosedura. Minde hijama ýasatyp garym äle dip, bik olay жеңил карамагыз bu proseduralarga diп әйтәсем килә, bilgiçler bilen kiňeşigiz. Her kişinin öz diagnozu, her kişinin özüniň ümitleri bar. Bu awrulardan, mesela nindir awrulardan dawalanam diп ümitlenip bitinde nindir niýetle bara her proseduraga kişi şoňa görä bilgiçler bilen iň birinçi şeratda kiňeşleşirge takdim etem. Mene alçı tagyn şunu aýtyp gitesim kile, mene eger de ihtibar etken bolsaň, şu bizning elekige ebi babalarybız şu sülüklerini kullanganlar, özleriniň buğunlaryna özleri koyganlar, hatta bilesizmi? Özlerine sülük koyganlar, özleri şu noşar konny çygarganlar bitindimi? Ol noşar kon çygaryp, mene şu hijama bilen bik ýokun indi ol. Noşar konny diýip çygaryp, olar mesela kon basımın pilegenler, onda boş awurtkanlarda, buğunları awurtkanlarda oyaklary neşik türlü organ wagtlarda bigrekde kullanganlar. Bu şulay total halkynyň edebi eserlerinde de bar, muny meňe tanışlarym da silegeni bar. Ebiler kile turgan bolgan mesela bankalarga, onda 3 litrli bankaga sülük 10-15 tuk sülük bilen, ol sülükni onda hatta kimning onda tişi sızlagan, şuluk awuz işine de koyarga mümkin ul sülüklerini, mesela tişiň bilen nindir anqaw problemalary bolgan wagtda şulay bik faýdaly. Onun bilesizmi, bu bir programmadagyna sülük bilen hijama turunda bütün üstünde süýlep, aňlatyp bitirip bolmaýar, çünki bular bik zor bir tema. Mene gümümen eýtip gitkende faýdalary bik köp. Hem indi bu hazırkı wagtda şynlap popular. Faydası bulmasa bütün kişi bana iktibar etmesiydi, müracaat etmesiydi bu bilgiçlerge. Gözire, biz bu podcastlarda Totarşa podcast milli hem faydalı degen seriyada tınlauşylarыбызны nindigine şartlarda, nindigine ilde, nindigine ýoňlyklar arasında ýaşaýga garamasdan bizning burungy äbi babaylarybız ýaşagan hem faydalangan gadetlerden kullanıp köňel tynçlygy bilen ýaşarga kiňeşler berебиz. Hem her seriyada biz nindidir ýaňa gadet, üzüňni goraw gadetlerini aňlatabız. Kodakly toktaga basuu turunda süýledik maňarşa, häzir mene hijama bilen sülük salu turunda süýleýiz. Bu bütün eýbirniň nindidir psikologik yoklary bar. Her kim barıp kodakka basalmay, her kim özüne sülük sala almay, kimdir kondan korka, kimdir kodaktan korka degendey, kişi barısında başta aňlarga tiýiş, uýlarga tiýiş, korarga tiýiş, ime bit videolar bizni tыңlarga tiýiş, ukurga tiýiş, hem özü äzirlenip barırga tiýiş. Diп oýlaýym, şulaymy? Elbette. Özüne bu turmuşda jawaplyklykny öz goluna alyrga tiýiş. Tiýiş degen eýber ýok. Her kişi özüniň nişik tili şuly ýaşasyn. Biz bir kişini de mejbur etmeýiz, lekin biz alsy bilen şu türlü olumlar, türlü usullar, jeňilgine olumlar bilen, meselen şuluk tagyn bir indi kodakka eýlenip goýsak, ul kodakny satyp alu, o bütün kişi onu satıp alıp özünün gündelik turmuşuna meselen kirtip jibere ala. Ol ondaki kıybatlı da bir tügel mümkün
Onu işli olmayacakmın, men bir koşanda diyen eýbirde tügel. Ona olumlary bik köp. Mesela şu sülük hijama, olar şulay yok. Hazırkı wagtda bik dostupny diýip eýtem indi. Hatta muny awullarda da, totar awullarynda da, rayon jerlerinde de ýoksylar. Bilgiçleri bar ýokşy. Biz şuşy mümkinliklerini körsetebiz, diými? Hem men özümniň şuway munda, men özümniň tejribem bilen ortaklaşam, çünki men bulardyň bütünisinde işledim, işleýäjekmin, çünki men munyň foýdasyny görem özüme, şahsen özüme. Hem şuşy gaýsy bir kişi belki bütünlei işitmegendir de, bilmidir de munyň hakynda. Lekin bizning işimiz olsa bilen şuşunun turunda sizge maglumat berirge, eýinde sizning her kişinin özüniň turmuşy öz golunda, şoňa görä jawaplylykyny öz goluňyzga alyp, muny işlep garasam nişik bolar eken, muny garaly munyň turunda okup garasam nişik bolar eken. Häzir indi bütün maglumat internetde, bütün üýden çykmyşy kulga telefon bilen divanda ýatgan kileş bik köp eýber öýrenirge mümkin. Şuşy akylly hem kızıklı fikirde Gülzire bu seriyani tamamlayık, çünkü olda bizni dağında kızıklırak hem bir köp kişiге yakın tema kütü. Uraza, ruhi uraza, fizik uraza, dini uraza. Özügiz nindi uraza tutarga tilisiz şunusun saylarsız, şuna äzirlik hem uraza tutu turunda söyleşirbiz. Rahmet Gülzire, bugünkü sağ olun. Sağ olasın, sağ olun.